When people finally thought peace and normalcy has returned in Manipur, Kuki terrorists continue to carry out attacks on Meitei villages. These Kuki terrorists carried out gun attacks at 𝐃𝐄𝐒𝐏𝐈𝐓𝐄 in Bishnupur district yesterday. A Merapaibi of 𝐃𝐄𝐒𝐏𝐈𝐓𝐄, Sanahanbi, told Northeast Window that the government claims peace has returned. On the other hand, Kuki terrorists continue to attack Meitei villages. It may be recalled that these terrorists had attacked paddy fields with bombs. Now the harvest season has arrived and people are worried about the quantity of crops, added Sanahanbi. They are also unsure whether or not they can go to the paddy fields. We are being told that the war is not between Meiteis and Kukis, and yet Merapaibis are still guarding the villages, contained at Sanahanbi. She appealed to the government to protect the paddy fields during harvesting and also to restore peace and normalcy at the earliest. सरकारनदी शांति हंजिले हाय अदुबु अखोयगी सिनदी नोंमा कांगदना अदुम चिंगथक्तगी नोंमै कापसे लेप्त्रे जायसु योक्तना युमदा लैगदबदो पथादना लैगदबदो कीबना अखोय सिदे मैरा संगजा मयामसे अहिंग यारेक्तना अदुम लैजरिनी नोंमगी थगायगी पुदबा यादे नुंगांगसु तुमदरे ओजाव बेयावे अमे यावे दो सरकारनदी लेपना तबने अदु सत्तबा यादे पिराबनिना अदुबु चत्तो हनगदरा अहिंगु यारेक्नाबु हनगदरा अखोयदी हिंगबदे यामना वाजरे थान हिंगी ममांगदा बोम मयाम कापकपनिना बोमसे कायदबा मयाम अमसे लौरक्ता ताई है ताई रुबदा लौ खाव चंगबसु कीरे अखोयना लौ लोक चरुबदा मोयना लुमंग कापकदरा थवाई मांगदरा लौबु लोकदरा थवाईना हेनबरा हनबदसु अखोय अवाबा मोइजरे फॉरेन मिलिटेंगा इंडियन सरकार को ओरगदी इंडियन आर्मी दे अटैक तोबिरो करिकेनो प्रजादा अटैक तोबिरिसे अखोय प्रजादा अटैक तोबिरि अदन प्रजा लैबा ngамदरे सेंट्रल आर्मी सिंगना चिंगयादा लोइना nga हाय मोयना nga अगना करि दोबगी नोमै कापलिनो सेंट्रल आर्मी ने कंट्रोल तोबो ngамद्रिबसे मोय प्रजा नति मोय मिलिटेंनि अदुना अखोय लैबा किजे इंडियन सरकारना मोयसे कंट्रोल तोबियो अखोय शांति लैना हिंगनबियो जायसु योक्तना तंगदु लैताना लेहनबियो अहिंग यारेपसे अखोय याम वाजरे